unaenda kushiriki tendo la ndoa, ukiwa kwenye akili yako umeweka haya mambo, basi ujue aidha utawahi au hautoweza kabisa kumudu lile tendo. Cha kwanza, ukiwa na mhemko, yani unapania sana lile tendo la ndoa, hauwezi, na kama utaweza utaenda mara moja, lakini pia hutokuwa na uwezo wa kurudia tena kwa mara nyingine. Hata ufanye nini, uume wako hauwezi kusimama. Jambo la pili, ukiwa na stress, yani una msongo wa mawazo, kwa sababu unapoenda pale unakuwa unafikiria vitu vingine, lakini sio kile ambacho kimekuweka kwenye tendo la ndoa. Kwa hivyo itakusababishia wewe kushindwa kabisa kumudu lile tendo, na hata kama utaweza kwa raundi ya kwanza, lakini mara ya pili hautoweza kabisa, kwa sababu hautokuwepo pale. Lakini jambo la mwisho, hakikisha unazingatia ni vitu gani umekula before hujaanza kushiriki tendo la ndoa. Kwa hiyo kama unashiriki tendo la ndoa siku hiyo, zingatia mlo ambao utakuwa ni kamili na ni bora kwa ajili ya kukuongezea hamu ya tendo la ndoa, kukuongezea stamina ya tendo la ndoa, ili ukienda usirudi na manung'uniko.